Ateker na kungariam. Erai na ngusbi benga itorikini Yesu. Engaro non le kapakine jana kintunga. Lejas keda itapoet, idora le nyune go kanitunga longariam kedio sawa kere. Ateker, erai lo Honorable Peter Ogwang. Kwa pengar non le go ikiniti tunga longariam koto mairabet. Ijana ki Honorable Peter Ogwang koto madokena nwegelegela. Aimura irita swami kisila. Airere swamaela inapetanwa pugan nepepeke de korkorele mugati itodoli kinine yasike tungo jok kwadi todi atutor isula eluko kuju eponeli swamangisi koto mairabet kapedio pet kangun luera silusodit. On behalf of the people of Katakwi district and on behalf of the Ministry of Education and Sports, I want to say the following. The question of teachers, we first of all understand that it's one which we normally follow up with, again, the responsible ministry in charge of release of monies for purpose of us recruiting additional teachers, which is not only at Oroma but all over the country. Kape memba le poga ora ilo pate loka National Resistance Movement arebo NRM iriamare ngarnone loka Honorable Peter Ogwang nepepeke da swamishoni delelete idora ino ilo skintera ikiauni tunga koto mobakor luo kwap. Idelelita ke swamsine idora ino eruchokina nepepeke da goeta nwe pate ni kama na kide patriotism, pan-Africanism, socio-economic transformation nepepeke de pugaela jokana. Idora inu kere ngari nikinit President Yoweri Kaguta Museveni. Kanwaite pesenet na ijayo tauke kanwa ingaraki na ikeune jautenele tunga luko ngariama obu Honorable Peter Ogwang onyaro ipapero kelwe jaskede ngesito mairabet ingari nikitenera iraban Honorable Aneta Mong atukuni kapulwe ngara kinere aikeune jautenelo itunga. Kitoni kwana Ada Minister Korar Kapulede Patos Milo na kwata kanyangon neja situnga lui mono ite koto mogurupun idora ngini chalo miloni niuni anatari chaloi akwata uni kedi diopekere. Aina petani swamai Honorable Peter Ogwang kerenge serucho kina keda itapoete ne pate loka NRM ingare kinde President Yoweri Museveni idora ina itapoete ne daki Honorable Ogwang koto motauke keda muno kina neje President kedi tunga lungariam. Sawa kaso agoi kineso agoi kinelalo sa rabe kanya kuna rabe kanya kuna hii nijaseso neso baka iyo agoi bololo abena jana kiranyu neta iboro ida adununu oto mikari yale yuni ijaro na hii ofisi akalo na adumu na ichoreta kedeshana kina neje President Yoweri Museveni obwe minister itege famulo idari angesa kinei nudo bunge site makora na kineja sangora na tarebukulo ngariama ido kopana ejuna kisakine inue jautenelo ikalia anatari ngariama. Abwenga maika merena Ogwang ipita papa na kinerengo orai kalel o uriari aidola mere inadi akanyape no agwela atengo angon agwela atengo kirora Yesu engara kisenga mere ngu aitio some ka kale kada engara kinenga tionsina akai no kaleka nesina balarenga ni ipita aikweta yi Ogwang Yesu Ebu Ogwang ipita do no kalekalo adauta ngai aigwa chita yi ako bana kine Ogwang nyoni adope Peter Ogwang eyalama ebeki tarawe ngado kaleka Yesu konya gare na abuni onyo Ogwang ine gbenge meda ne yo Ogwang akine bawriar soda ngadom minya aite soda tengengina uriar adum na ngaitukare makina ngadope Peter Ogwang adope jente Museveni kwana kilengu na gwela na renga ngara inenga sabunyu amonyo aite somidwe yala mangone yo Ogwang
Isone sido motajo kisane yogwa. Irikase otado monajo kisha. Erikiata init. Medata ngane ya minister ogwangi Peter abwanga adu makine ori akine ngine ekobare ngi koku asangata ngokara akine ngine age una akine ngine aore agwela nga akine ngunu abwanga agwela akine akanyare agwelina ngakiteng ngine agwelina ngakiteng ngine ori akiteng Koto mapugani ngare kind President Yoweri Museveni erekisil bone bangini tem ekoto jadekis na etem. Kopana aliakamer Health Center 2 ne jayo tem lokata kui ngesa dauna ikeu na doketait ke kito na dolera doketait na dekis ne tem. Ido ngun ngesa soma kinosa dekis na koboi kede palam. Osoda dekis na kongariam Health Center 3 ngese uta ikeu na doketait ke aito dolera una dekis ne buku. Ikote ne penen. Adekis na polo no kata kuinge sauta ikeo na dokerait ke around kwa na dekis ne polo koto moteso Kerarebo Regional Referral Hospital. Tulidete Yesu. Amen. E mambo na limo doro ngeso Yesu amauni. Mama boro dumdi kapu. Esemero jaine, e teknike jaine, inyiko no skwa nesu. E topolongo e tara uta dexpere na polo ne buku Health Center 4. Chaitenu. Ebe itaiga kinoni ai talalari ngariam kai fencing ngariam kai bikakini muroko ngariam ai bikai ne theater ngariam anyini bore kiroje ikina hii ngariam. Mama becheto ni kerebeta gwekini sile magwa. Number 1. Aresa za kwa ngesengare na likasino bona kuchana. So ogwa ngalo stebo ngare na debar ne koleti setoriso. Da mama ogwa ngaya ngong. E yasinge sabotin. Patch obwapugano duta ke bukulo ngariam ambulance na itetet kitorter Nigeria nget langa le unepe ke de nget lokotes affairs. Idonu kerera ine ruchokina ke dikisila la pugane. Akaulo na ipu piporoto ilo ipolo itunga luda je kada obwe ministada ogwelite ambulance na itetet na ubunge sokora kite ebukulo ngariam na kopanero kiswama ingara kitori tunga koto madoke na nuengeso. Aswamishoke kere koto mwaila ngale ungesi toto sa muno kinake anawanyi bunbe yuwari tunga kere lo ngariam ido jase jok. Ido rucho kina nukere kere inapeta uneja so pate loka NRM. Koto mwaila ikeun ado kere natumunak nepepeke da talantana kaperare minister Gwange ngarnon le jaskere tapoit obwitega inapeta nuwa bolo na imopira na adi lagana taritela akaisa kanyape kere nepeke di temwani kanyare nukere ngesiswame minister Peter Gwang uruchokina keda itapoite kia President Yoweri Museveni na ade igweki na muno neja satumunak keda ikeu neja utenekez koto maparashano akwana keda raute darak lakwap nako Uganda. Papa isi Museveni aka nare kwa nepona pengara uteminisa la bola sini mamu nyete idweka eja sadumu notoma koto mwaya li rotini akaulo na ipupai monyo na itunga luokata kui owe minister Peter Gwanga omodia wagangad na duko kinereda racha liruchokini tunga luo district alokata kui kede lua muria koto motema la barila alaije koto mosama ilo Sudan ojo temlo kata kui. Igwa ikina kirone politics awai, minister Peter Gwang ngese chamu ntebe busa kinti tungarucho kina kedela suban koto mwaila ima koma mete adiochokiso. Kanwangun, egange minister Gwang ikansanle de partosa kwotauni, nepeke da batin, esimit, nepeke di chebo limorartosa matapalin keda dukyoda, ida itanapi cheda, nepeke de jana kina diogangat ni puda kine kelisia.
ere minister Ogwang ngarun lingarin kinit keda wanyunet idora ile chamanara umishoke ne pekede ngarun nikia president Yoweri Kaguta Museveni akateke atunzi ko bale polo na kere nesijan so kwali e mame pola perenge yaramo Kampala ijana situ mokwa ai alongo bako e patana alimo likinoni Mwenye jono alemamo liko na hii imo likikini Papa pita bagamayo bagadochi Imbo ikinelo pe kuchologo Ateke na kongariam kakwa nitegera Honorable Peter Ogwang aisupaseta kanabongo kina sekuno kano atamu na ilukumniara kaisari kanyapeton lukumniare akaisa unikedidio pet Elebeti ngesi yesay morki kinne peke de ngesi osode taupa kinne pepe. Kotuptete ngarono nekelo da dauta iwanya. Orai lode jeta ukoto motunga ne peke da itapo ete ne chai. Isumundu ngese nyiko kina iduku ngariama. Ne jasi kedare rengisho ojango sibibi. Ojapolo ido rai ni busa kinta ngintu nganankere apogar. Nepepe ka Honorable Peter Ogwang anyoutu kere hasodi tai duku ngariam na iswamai kanuoni kere ilolo imoi nepepe keda turio nepote koinga